Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La Allahu ilahe Ekber, illallah, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Zahra Da'vat Gruppasi nomidan barliq Sharqi Turkistonlik xalqimiz va barcha musulmon qarindoshlarning Ro'za hayitini qizg'in tabriklaymiz. Alloh taolo muhojiratdagi qarindoshlarga birlik, barobarlik, shodlik va xotirjamlik yor qilg'ay. Solih amallarni texmi ko'p qilib, tirishib, qo'ldan ketgan izzatni qaytarib olishga muvaffaq qilg'ay. Bu ulug'ayim islom ummatiga xayrlik ve vatanimiz Sharqi Turkistonda zulmga uchrayotgan xalqimizga qurtulush, g'alaba ve nusrat ilib kelgay. Amin. Tekrar Ro'za hayitlarga mübarek olsun. Selamünaleyküm. Zehra Davet Grubu olarak herkesin Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Huzurlu, mutlu, sağlıklı ve umutlu bir gelecek diliyoruz. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Assalamu alaikum. Zahracha Qurutov nomidan Ramazan bayramlanan bardık bir duralarınız için bilgi isteydi. Uşundayla sizge baxtlı, tensavlı, және ümitli gelecek kalayımız. Barınızlarının Roza Hayit bayramını kutlayımız. От имени группы Захра мы от всего сердца поздравляем наших братьев и сестр с праздником Рамазан Байрам. Желаем вам мирного, прочного, счастливого будущего. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنيابة عن مجموعتنا أخص تهاني وأطيب وتمانيات بالعيد السعيد. أعاد الله على الجميع بالسرور فأتمنى أن تكون جميعا بالصحة والعافية والسعادة. تقبل الله صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. كل عام وأنتم بخير. Hello everyone, I'm a member of Zahra Da'vat Group. Eid al-Fitr Mubarak. May this Eid brings you joys and all your wishes come true. And I also wish you be happy and a healthy and a hopeful future. Happy Eid al-Fitr. Der heilige Monat Ramadan naht der Ende. Deshalb wünschen wir im Namen der Zahra Da'vat Group all unseren Brüdern und Schwestern gesegnete Feiertage. Wir wünschen euch und eure Familie für die Zukunft viel Gesundheit und viel Erfolg. Eid Mubarak. 各位穆斯林同胞，大家好！祝大家开斋节快乐！希望这个节日成为占领东突厥斯坦土地的中共共产党毁灭、分裂以及习近平和成全国在内的全体中共成员悲痛和失败的开始。同时，希望这个节日使我们东突厥斯坦内被压迫的亲朋好友从中共的暴政拯救出来，再次跟家人团聚的开始。最后，祝大家开斋节快乐，家庭幸福，事业顺利。